Helmet kachikup nang jaron kimi, wosig ni pai isi pen kapangjeng. Bokajan along 2.5 crore anam heroin kineblong. Paglongkam lem salongta PMG KAL scheme pen sanga ke joy kiron pon. Prime tama berta ke langbang phubang phidona phanseta menili hin pen cardom ang pajiriklo cardom. Nilimen sami Julie baby nonar ju ektha birta ton pen. Aprang prang ason kali lo donatum. Pini pen ke helmet aling le kachikuplong ikji kali. Aron karkana bang phula pena bang phia tuma phan transport department ahin pen sikji rakang sayamo kedeng padoji. Dangni kebek mate motorcycle kebek atuma phan isi kenang sora birta. Bangso kenang sora birta kapachini pon lapuson henlo helmet kachiku bahut nangli chilang pami pensi chikup nangji. Oveju prekju puasaram thia sonsi abortin mate aphongtin along helmet aling lopule kachikup longji kali. Labang soron sigjit pen ke paklang pona hukum lage transport department ahin pensi paklang pon lo. Labang so birta Karbi Anglong life kelang kaching hondo anarar phan isi kenang sot kapachini birta. Kedamtang wosik ni pai isi arni pen ke paklang pon akimi helmet kachiku baron. Labang so akimi aron ke paklang pon lake asam along rialong chot kali. India angkang pialongta lasonsi aron paching barpon lo. Asiti na por lapen aphong tinalong helmet kachikup helmet lo pule kachikup longji kali. Labang so akimi aron kasonse pon transport department ahin pen paklang pon therapy kopi kosona helmet lo kachikup nang po. Labang so phuthak Karbi Anglong life kelang kaching hondo anarada phan kapachini birta nanglitum arjuitha. Bureau of India Standard mate BIS certified tang helmet ansi pinipen chikublong choji. Helmet kirima kimiaron lake non hedjong penli kapeklang pon kali. Kedam tanganingkan phaikunia cheklu ni phaing kora truck arnisi central government a hinpen notification kipipon dolo. Laswa tengpen pining surihinira inkoira esianingkan wosik ni phai isir ni pen bangso hukumaron pangcheng ponlo. Bonta donatum. Aron karkana bangphu lapen bangphiatum jongsi komatne kapatepek dokok pulote transport department a hinpen sigjit kang sayamo kedengpon padoji pusi birta longpon. General helmet maduta hithi kulada long ke jorke lanjam laposona hukum abi. News Desk report Karbi Anglong live. Asam Raikom Saikhia tumpen longri arlu kangri kangkranga hormu jasame drugs ke pavirje aphana ke mang paduponlo laso tengpen kiri ka khoro kasai kedengpon bomang bongta drugs abeha ke klematum non puanta aphai jumpon pesi non puanta Raikom Saikhia rideng jingnang bomlang Lasonsi Raikom Saikhi kiri ka khoro kasai kedeng bomasonsi Karbi Anglong police atumpen setami drugs ke pavirji puwa ke mangalong sideng dunsi arniwangta kiri ka khoro kasai dengponlo Bangso ahut jasemet Karbi Anglong pen Nagaland na hoyalong kiri tarli parsik ponsi ke ongdung brown sugar heroin pen danglok kaprek kangri kangkranga hormu long pondro lason thotsi ke damtang bosik ni phai truck aning viajo por phai truck sira chiti ma por malom le thotta bokajana long ke ongdung heroin nepon long homing koira truck sabona homalong ke thavera heroin inut Abdul Kadir Rahemalong pensi long pondro Khati tila arong along kedo Abdul Kadir Rahem pomre balong longle aro along pensi gram pharo ke thomra thongkebra isia heroin longponlo ke longpontang a heroin somindara danga hithialong kuti hinira lak phokep an anam longji pusi Raikom Saikhi pen pachini pon nonamat Abdul Kadir Afan neping nang ponsi khati police station along hemkang sam lengpon thotlo আমাৰ এটা বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত SDPO ছাৰ বোকাজান জন দাস আৰু মই CI বাবুথাই ইন্সপেক্টৰ ভূপেন কলিতা OC খটখটি SI উবি মবলি ব্ৰহ্ম আৰু SI চৰণমোহন চেতিয়া আৰু SI মৃদুবদ্ধ পাল আমি সকলোবিলাক গৈ আব্দুল কাদিৰ নামৰ এজন মানুহৰ ঘৰত আমি ৰেড কৰোঁ আৰু আব্দুল কাদিৰক আমি তাতে ঘৰতে পাই তাক সোধপোছ কৰাত
সি স্বীকাৰ কৰে যে তাৰ ঘৰত ড্ৰাগছ আছে আৰু সেই সূত্ৰে আমি তাক দেখুৱাই দিবলৈ কোৱাত সি দেখুৱাই দিয়ে। তাৰ ঘৰৰ পিছফালে চোতালত গাঁত খানি প্ৰায় 26টা চাবোনৰ বক্সত সন্দেহযুক্ত হিৰ'ইন সি পুতি ৰাখিছে আৰু আমি সেইখিনি গাঁত খানি উদ্ধাৰ কৰোঁ। উদ্ধাৰ কৰি তাৰ ওজন কৰাত প্ৰায় 331 গ্ৰাম হৈছে। সেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যনত পাম। ড্ৰাগছ আমি ডিমাপুৰৰ পৰা আনিছোঁ বুলি কৈছে। স্যাৰ, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ৰাজ্যত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি আছে। এই ক্ষেত্ৰত বোকাজান আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিবা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে নেকি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে? বোকাজান আৰক্ষীয়ে চাওক, আজি 2019 চনৰ পৰাই 19 চনৰ মাৰ্চ পাহ আৰু বিশেষকৈ 20 চনৰ পৰা কণ্টিনিউ ড্ৰাগছৰ ওপৰত অপাৰেশ্যন অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই অনুপাতে আজিলৈকে যথেষ্টখিনি ব্ৰাউন চুগাৰ হওক, হিৰ'ইনে হওক, মৰ্ফিনে হওক ৰিকভাৰী হৈছে আৰু এই অপাৰেশ্যন যিটো ড্ৰাগছ বিৰোধী অপাৰেশ্যন এইটো অব্যাহত থাকিব আৰু বোকাজান আৰক্ষী দৃঢ় সংকল্প যে ড্ৰাগছমুক্ত বোকাজান এখন গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব। নিউজ ৰিপৰ্ট, কাৰ্বি আংলং লাইভ। Paglongkam Cooperative Lem Salong Sorkar Pen Kiduk Dat Arara Tumapan Kapanongpi Pradhanmantri Gramin Kalyan Awaz Yojana Scheme Pen Sang Purun Hini Apong Ake Joy Pen Keron Ponasai Kedengahut EM Lun Sing Teronta Chetongdun Pini Vosik ni Bhai Trok Siarni Paglongkam Cooperative Lem Salongta Corona Avurahut Choklem Chodamawar Sai Kadure Dat Arara Tumapan Sorkar Pen Kapanong Pipon Pradhanmantri Gramin Kalyan Awaz Yojana Scheme Pen Sang Purun Hini Apong Gechok Ake Joy Pen Keron Padupon Lapusona Porahut Mahamaya Constituency IMAC KAAC EM Lun Sing Teronta Chetongdun Lasonsi Dogmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron VDC Chairman Rajas Teron Atum Pentanglo Penangan BJP Klembang Phuatumta Chetongdun si Sangkeron Asai Kapachun Pamekaji Aphan Langchari Dunlo Sangkeron Pen Pachetondun si EM Lun Sing Teron Ahin Pen Sangka Cho Endon Arara Tumaphan Corona Avur Pen Kachingrai Dun Thekjia Puthak Klar Dak Pen Thanpari Ponsi Ingho Mate Enokana Dip Setami Ake Joy Pen Rontekan To second lockdown ahot Mane additional asang June May pen June of Harman Ankle aso Harman Bansi Kidukila Katumhan po additional asang nang pali si angko abang so rat panangko non itum paglongka maras penta kaddo ko phanta mane card bang phutum hana meni tum tipni mane additional mate general hodai nangali rasong sinon ke indeng hini ke pachoklo hongni ke choklo June lape May pen June Laso ben ke pini lamang so kilo nalong itum ka ching hon Mahamaya EM Lum Sing Teronta nang chitong dono apen ke alang itum kolkan thi EM Raju tu sos tame alang apora vedat ajok nang chitong dono boy fish tame alang le tum pen nang chipaduk pen labang so scheme sang nang wan pipon litum andak rak atum da churo lo lasi pini an ke itum keron pon second bar indeng hini an lo yo indeng hini pa jut pon opinion ke nitu Dong Mukak Pen Sem Singingti Karbi Anglong Live Uttar Borbil Lems Kaparlu Long Trok Polling Station Arlu Kiduk Kela Arar Tumaphan Pini Ake Joy Pen Pradhanmantri Gramin Kalyan Awaz Yojana Scheme Asang Keron Pon Pirthei ki kruha COVID-19 avur pen chedong charkanang bom porhut jasemet ke chumobi kijun mobi araratum an esanan ke cholong nangji puajok sarkar pen Pradhanmantri Gramin Kalyan Awaz Yojana Scheme deng ponsi ake joy pen sangron pon bomlo lason tak taxi pini lakha krip ho Mahamaya MAC constituency angkang Uttar Borbil Lems Kaparlu along Long Trok Polling Station araratum aphanta ake joy pen sangron pon Bangso Sangkeron Asai Kedeng Ponahut KAAC EM Lun Sing Teron Dongmokak Municipal Board Chairman Biren Teron VDC Chairman Rajas Teron Dongmokak Cooperative Lems Chairman Son Sing Krolapen Ongdung BJP Klembang Atum Chetongdun Halapu Corona Avur Pen Kachingrai Thekjia Puthak EM Lun Sing Teron Ahin Pen Sang Kichu Endon Araratum Aphan Than Paridunsi Ingho Adibla Pen Riga Chapang Thirado Wahe Hui Lodunlo Litum la non COVID akiso kutitame non lapil theang kang la ana kiso lo la silahai kami rong ru baju publicity ave la silahai dan litum awareness tak tipon mask tak kijoy keron pon na pen sanitizer mak hata litum tipon tipado
Tapi sir lah, nali tumla sangkeron long nali tumla card ke 2 phanta people ma card abe hana people sir. Nili tumke card ke do tum hanta pilo card ka ve tum hanta pilo la penili tum la party ta lage congress lage SDC lage BJP ni bhagon pe adon tin event sakuri ke do tum phananta nili tumke yong si sakuria la tum nang endun ko tum ke tipon yong si kunuba adim long mage sakuria la tum mage itumge nang nilu pusta hala tum la sona area dudu kita nang dun det polote nilu ke tipon dari sila sa Havar ke hat pen Harsing Rongpi, Karbi Anglong Live. Pini prime time abirta ke lapuan si Kangton Iglo.